Эфирда Чвашенкаларма малалады затпыр. Республика күні умен сумлы Числав баян правительства шүрдінже пашалах награды зэмбаджиш. Күн бірге бір хамбарыны малашны хекаларымзенже калазагдарды бір. Энервара Чваш пашалах премизен хужизене числариш. Лауреат сенишінже вунь біршин, ос шахсем, тада культура ишлегензем. Кажал пашалах премизене тивишнизене премыш худ уйрым бухса наградылариш. Сире суйлазы иліне же парын задарышны, тыван жыжыва юратны пірлештір задрать. Сирен шидіне верзе малашны де наукыба литературна адаланма пулышса бөріш. Тері республика пуштыға Михаил Игнатьев пуғыннызіне саламланымай. Ослых тепчеві земжін харазах егі ушқына палыртрыш. Чывашшин археология картыне қадірлене авторзем пашалық премине гуманитарий наукезен тыдымын жетелішіріш. Вижі домба тухны кнеге республикры менбур археология палығызембе палаштарать. Археология карты вал Чуваш республикинчи палықсен педемледе ведейбір. Шак кенегене бір сағруным шылзынчақ пушларым ұртылмашқан. Кенегене бейші бейін ұтла балық тада вырынды уйрам ябалазем тупны вырынзене палыртны. Мен жындезесі не бірібізіне де археология палығы дезе жұтлат бір. Умбек ябалазем тадақ бұр, паллар. Тада источник сені, пәдем источник сені ұзы көрін дезе бір қалайма бұлтараймас бар. Бізем терлі шыршыбзінче де ұпранашы. Калы бір Хельсинкинже бірінші бар территориянжи материалзем бұрдачы. Тада ты шыршыбзінче де бұр. Техника осталыгынже элара производства комплексынже автор зені ушкане баларна. Предприятие кіске вғытра ми вадребиллик вертолет вали индикатор хадерленем. Вол пилода техника на ергелі тыцабыма булыжать. Ку хадера пөдем тересле видердухна, чигеле шенжізімбеді лаштарзан немен жүхлиде гаямар. Литературы шидню земжін вара пашала премине Зоя Филиппова набаджиш. Профессия писательзен прилежевенжи ширавжа, хведер уярын шурджа варжи романне выросла гужарна. Чаваш чилхи, чегеш чилхи, тени юраца пирен халық. Вырученізем пирен чилхен, шебешіне илчердезе, тарышса шлет Зоя Васильевна Филиппова. Пашалых применять вишнеш сень пельдеры же пызыкине министр зем, врене учреждение зен ердюжизем, ос шахсем чилхежизем балыртреш. Пугунны зем шамбегех наукари, литературы, тада вренюри шивич идузене суцевреш. Чавашенгаларым вали Владимир Тимофеев, Сергей Янин, Владимир Синдеев.